Ipak, većina onih koji su tako veselo pozdravili Maoa, uskoro su postali žrtve njegove okrutnosti. Koraci tame. Na početku komunističkog režima u Kini, njena najvažnija pristalica bio je Sovjetski savez. Staljin, moskovski krvavi diktator, gledao je Maoa kao saveznika i ličnog prijatelja u isto vreme. Mao je zauzeo svoje mesto pored Staljina na mitinzima. Prva saradnja između dva krvava komunistička diktatora ostvarena je odmah nakon Maove revolucije u Koreji 1950. godine. Oslanjajući se na podršku Kine i Sovjetskog saveza, komunistička Severna Koreja je iznenada napala već okupiranu Južnu Koreju. Snage Ujedinjenih nacija poslate su da stabilizuju situaciju. Ipak, rat je trajao 3 godine, odnevši više od 3 miliona ljudskih života. Kineska crvena armija je direktno ušla u rat na strani Severne Koreje, dok je sovjetska armija obezbeđivala oružje. Posle Korejskog rata, jednog od najkrvavijih sukoba u istoriji, Mao je više počeo da učestvuje u unutrašnjim poslovima Kine. Često se obraćao ljudima. Milioni Kineza su bili prisiljeni da slušaju njegove govore preko razglasa. U ovim govorima obećavao je industrijalizaciju i preporod i govorio kako su marksizam i lenjinizam jedini vodič ka tome. Po ugledu na svog druga Staljina, Mao je želao da sprovede kolektivizacioni program. Njegova prva akcija bila je konfiskovanje imovine. Propagandni filmovi prikazivani su na sreću građana, što je bio pokazatelj koliko je kineski narod bio zaslepljen. Prikazivana je lažna slika radosti trgovaca koji su se istakli. Žene su takođe prikazivane kroz lažnu sliku o sreći. U stvarnosti, Maov režim ljudima doneo je strah, a ne radost. U Maovom narodnom sudu suđeno je hiljadama i hiljadama ljudi koji su na kraju osuđeni na smrt za manje zločine. Prava katastrofa je pak započela Maovim velikim skokom ka napretku. Katastrofa velikog skoka ka napretku. Kada je Mao došao na vlast, velika većina stanovništva je živela u siromaštvu, radeći u teškim uslovima, na pirinčanim poljima, proizvodeći jedva koliko da se prehrane. Makar su imali dovoljno da jedu.
Ekonomski program poznatiji kao Veliki skok ka napretku Mao je započeo 1958. što je odvelo Kinu u potpunu katastrofu. Veliki skok ka napretku počeo je sloganom o udvostručavanju kineske industrijske i poljoprivredne proizvodnje. Propagandni posteri pokazivali su kako će zapadne zemlje biti ljubomorne na kineske proizvode. Mao je predstavljan kao vođa koji će rešiti sve probleme uvođenjem komunističke ideologije u društvo. Kako bi ovo ostvario, poljoprivreda je bila kolektivizovana, a samostalna proizvodnja bila je zabranjena. Seljaci su zamenjeni ogromnim komunama sastavljenim od 1000 ljudi primoranih da učestvuju u kolektivnoj proizvodnji pod vojničkom disciplinom. Mao je često posećivao polja i vršio inspekciju seljaka. U isto vreme komunistička partija započela je kampanju u celoj zemlji protiv životinja štetočina. Vrabac je bio na listi životinja koje treba sprečiti da uništavaju poljoprivredne proizvode. Hiljade Kineza počelo je da ih istrebljuje, koristeći pritom praćke, kamenje i puške. Za donošenje mrtvih vrabaca bili su nagrađivani kao pravi komunisti. Ipak, ova kampanja imala je za rezultat jedan detalj koji komunistička partija nije uspela da predvidi. Smanjenje populacije vrabaca gotovo na nulu uslovilo je povećanje populacije insekata kojima su se vrapci hranili. Ovi insekti naneli su još više štete nacionalnoj proizvodnji. U 1958. održavana su takmičenja između komuna. Merene su količine proizvoda svake komune, tako da su one sa najboljim rezultatom bile isticane kao primjer ostalima. Svaka komuna izjavljivala je da će postići još bolje rezultate. Tokom sledeće žetve izjavljivali su kako su ispunili svoje norme. Ali statistički rezultati bili su lažni. Komune su pribegavale prevari kako bi pružile utisak veće proizvodnje. Neki su čak pokušavali da demonstriraju način na koji su uspeli da povećaju proizvodnju navodnim presađivanjem žitarica na inspekcionim poljima. Sistem komuna vodio je do lažne statistike, što je dovelo do još veće greške. Komunistička partija objavila je da je Kina imala veći broj zaliha pirinča i žitarica nego što im je bilo potrebno i da bi u budućnosti trebalo dati prioritet drugim zadacima. Desetine miliona seljaka napustilo je polja kako bi radili na izgradnji Džinovskog kanala. Ovi seljaci prikazivani su u propagandnim filmovima, srećni i sa velikom motivacijom. U stvari, oni su uskoro počeli da pate od zastrašujućeg moralnog i fizičkog kolapsa. Desetine hiljada ljudi poginulo je u industrijskim nesrećama jer su uslovi u kojima su radili bili izuzetno opasni po život.